बोतल में कितना निकालेगा तू यार? एक बोतल में कितने लीटर? कितना निकालते तू? हाँ, एक बोतल में कितना निकालेगा तुम? एक बोतल में ये आप लोग के देखिए ऐसी है, बोतल अलाउ नहीं किया है तो यहाँ पर खाने के लिए दीजिए, ठीक है? नहीं, एक गिलास में एक बोतल में से एक गिलास निकाला है, लगभग 60 रुपीज़। एक लीटर पानी में 60 रुपीज़ है। 1 लीटर पानी में कितना है? 60 रुपीज़। हाँ, দাদা এক গিলাচ পানীত কিমান লৈ আছে? 60 লৈছে। এটা বটলত 60 रुपीज़ লৈছে। अरे 10 रुपये गिलास दे, 1 लीटर या तो बोतल दो। बोतल अलाउ नहीं है। अरे बोतल अलाउ नहीं है, पानी तो देगा यार गिलास में। 60 रुपीज़ लिया बोतल में। 60 रुपीज़ क्यों निकाला है? हाँ, नहीं, 10 टका গ্লাছটোত 60 টকা কিয় উলিয়াইছ? হ্যাঁ, 5টা গ্লাছ 1 লিটাৰ কিমানকৈ ওলাইছে? 50 টকাকৈ লৈছ? হা, 50 रुपये का गिलास एक बोतल का लेगा। কিহৰ কাৰণে লৈ আছ? 1 লিটাৰ পানীৰ দাম কেইটকা? 20 টকা হয় নহয়? হা, 50 টকা। ইয়াৰ 1 লিটাৰ পানীৰ দাম 50 টকা। क्या कर रहा है? 1 লিটাৰ পানীৰ দাম 50 টকা নেকি? 1 লিটার পানি দাম 50 টাকা নেই? কোনে দোকান দিছে? আরে প্রাইস লিস্ট মাৰি দিয়ক। 1 লিটার পানি দাম 60 টকা নেকি? 1 লিটার পানি দাম 60 টকা নেকি? মই কৈছে গ্লাছত পানী খাবলৈ एक बोतल में 6 गिलास निकाला, 60 लीटर 60 रुपये लीटर। চেল কৰাটো মোৰ কাম নহয়। আমাৰ ইয়াৰ পৰা আপুনি ভাল মানুহ আৰু মই বুজিছোঁ। পানী বটল ফ্ল' মাৰিছে, এতিয়া বিকি আছে। না দাদা এটা কথা চাওক, এবটলত 5 টকাকৈ লওক এগিলাছত। মোৰ কাম সেইটো আমাৰ নহয়। তেওঁলোকক সুধিছোঁ মই এতিয়া মানা কৰিছোঁ, মই আহিছোঁ এতিয়াহে দেখিছোঁ পানী বটল চেল কৰা। না আপোনাক একো ক'বলৈ যোৱা নাই। এগিলাছত চাওক 60 টকা হ'ব নেকি? এই CA ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামে এইটো বস্তু কৰিছে চেলৰ কাৰবাৰ। আমাৰ লগত নাই, আমি আসাম পুলিচৰ হয়।